ni mu nkuru ndende ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigizwemo na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ni mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique kuri aya masezerano ubwo yakiraga abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na IDC Perezida Donald Trump. Yagarutse ku mpamvu y'amasezerano y'amahoro yasinywe, anavuga ko ari intambwe ikomeye, avuga ko ibihugu byombi bikwiye gushyira iherezo ku mwuka mu maze igihe kinini. Aturabizi barwanye imyaka myinshi kandi hakoreshejwe n'imihoro n'ubugome bukomeye. Ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi bagiye kugira amahoro n'intambwe ikomeye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe yagarutse ku rugendo rwo gusinya amasezerano y'amahoro, anavuga ku bikubiye muri amasezerano bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Ni mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique. Nduhungirehe yabaje uko byari bimeze kuwa 27 Nyakanga ubwo hasinywaga aya masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Aho ku maso yasaga n'ufite akanyamuneza, abazwa niba ariko byari bimeze koko. Ati yego, ko nta masezerano y'amateka ashobora gushyira iherezo ku ntambara imaze imyaka 30. Nibyo koko hashize igihe haba ibiganiro byinshi by'ubuhuza ndetse n'amasezerano menshi yagiye asinywa kuva intambara ya kabiri ya Kongo yarangira, n'amasezerano y'agahenge ya Rusaka mu mwaka wa 1999. Nibura ntihabuze nk'amasezerano 10 yasinywe, ariko make cyane niyo yashyizwe mu bikorwa. Ubu turizera ko ku nshuro ya mbere dushobora kubona igisubizo kirambye binyuze mu buhuza bwa Leta z'Ubumwe za Amerika n'uruhare rwa Qatar. Nduhungirehe yavuze ko icyasinyiwe Washington ari intambwe ya mbere nini ku masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ikibazo kijyanye na M23 kizaganirwaho i Doha hamwe na Leta ya Kongo. Yabajijwe impamvu ivuga ko hashize imyaka 30 ari intambara niba bitumvikana nk'aho u Rwanda na IDC bimaze icyo gihe bihanganye. Ati oya na gato, ahubwo ni imyaka 30 hari umutwe wa FDLR, ni umutwe wabagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, wishe Abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Rwanda, wakomeje gufashwa no gutungwa ndetse no gushigirwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ku nshuro nyinshi wagerageje guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu twagiye dushyiraho ingamba z'ubwirinzi kandi kurandura burundu abarwanyi bawo. Ni kimwe mu by'ingenzi biri muri aya masezerano ya Washington. Kimwe mu bintu byagarutsweho cyane mu bijyanye n'aya masezerano na mbere yayo ni ibijyanye n'ingamba z'u Rwanda rwashyizeho z'ubwirinzi. Leta ya Kongo ibyita ko ari ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwayo, ariko rwo rugasobanura ko ari ingamba zigamije kurinda imipaka y'u Rwanda. Nduhungirehe yabajijwe izo ngamba zizaviraho, ati ndabashishikariza kongera kureba mu nyandiko ya Conopos yemerejwe mu biganiro bya Rwanda kuwa 31 Ukwakira 2024. Iyo nyandiko isobanura neza ko kurandura umutwe wa FDLR aribyo bizatanga inzira nziza yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi zacu. Amasezerano twasinyiye Washington nayo ntacyo atandukaniyeho n'ibyo. Yavuze ko amasezerano ya Washington agena ko kugira ngo ingamba ziveho bigomba guterwa n'uko FDLR yasenywe. Yavuze ko kandi ko ari inshingano z'impande zombi kugena uburyo bukwiye kandi buboneye bwo kurandura FDLR. N'amashusho ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Minisitiri Nduhungirehe aganira n'umunyamabanga Leta z'Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Mark Rubio, wanagaragaye cyane ukanagira uruhare rukomeye cyane mu guhuza ibihugu byombi. Nduhungirehe yongeye gukura inzira ku murima abibwira ko u Rwanda rushobora kuganira na FDLR. Ati mbisubiyemo, FDLR igomba kurandurwa. Ni umutwe wakoze jenoside wishe abarenga miliyoni mu Rwanda b'Abatutsi. Ni umutwe ushyigiwe na Leta ya Kongo ndetse bakanashyirwa mu ngabo za FARDC. Ingabo za Leta ya Kongo ntabwo ari cyo twenyine tubivuga, ni imiryango mpuzamahanga irimo n'umuryango w'abibumbye warabigaragaje. Ni ukurandura FDLR bizatuma dukuraho ingamba zacu zo kwirwanaho. Ku bijyanye n'igihe ibiganiro byamaze, umunyamakuru wa Jeune Afrique yabaje Nduhungirehe niba igihe cy'ibiganiro kitari gito cyane ku buryo izo ngingo zimwe na zimwe Leta z'Ubumwe za Amerika yaba arashyize igitutu ku mpande zombi. Ati oya na gato, iminsi 3 yose twamaze Washington twagiranye ibiganiro birambuye, ingingo ku yindi, igika ku kindi, no kugeza ku kitso n'utudomo. Kandi mbere yaho hari habayeho koherezanya ubutumwa binyuze kuri email ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Amasezerano ya Washington arimo n'ice cy'ubukungu, aho ibigo byombi byemeranije guteza imbere imishinga yabyo ibyara inyungu ifitiye abaturage akamaro bose. Nduhungirehe yabajijwe niba hari ibigo by'Amerika bizajya bikura amabuye y'agaciro muri EDC bikatunganyiza mu Rwanda. Ati cyambere nshaka kuvuga nuko icyo gice cy'ubukungu kitari kirimo mu bindi biganiro byabayeho, ariko ni igice cy'ingenzi cyane muri aya masezerano. Harimo n'ibijyanye no kwihuza kw'akarere n'ishoramari ihuriweho rizaba ari inyungu zituruka ku mahoro. Ibyo ni ingenzi cyane kandi bigomba kuba ari ishingiro ryacu mu gukomeza kubaka umutekano n'iterambere mu karere. Abajijwe niba ibyo bivuze ko amabuye y'agaciro azavanwa muri Kongo,
hanyuma agatunganyizwa mu Rwanda. Yasubije ati ibyo ni ibisobanuro bitaranozwa neza bizashyirwaho mu masezerano yihariye azakurikira. Tubashimiye kuba mukurikiye ikiganiro. Ni ikiganiro kibanda ku kiganiro cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe aganira n'ikinyamakuru Jeune Afrique ku masezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibiyakubiyemo.